I got the results today, and look what I have. This red here. Herpes. No. I thought it was herpes, but then it came out that I have what was it? Trioxaperet. Jaa. No räägi ruttu. Mine pekki. Siis thanks. Mis prillid pähe, ma ei kavatsen. Ei mida. Head aeg. Mis on? Homme tööle minema. Homme. 10-st 3-ni öösel. Värdjad, räägime edasi.